Whaatalo whātulu nei tai au lau whaafonga anga Samoa po e mau mai le tautua le si ufonga lau mua I lunga le tasi ono te simal tasi whāmo. Ia po lunga fo I le Facebook, o le YouTube, ia ma le website, po le upenga ta whailangi le tātou le tio. Toi whaatalo whātu. Mo le taimi neo le mwhaiona maua le tātou au nanga I lunga le Samoa Capital Radio app. O na nei whaale tono lo o a awhiai. Ai o le nei tai au le Polokalame le Soifua Mālōlōina. O le amatou, o le awhaate pai I tātou. I se tasi o mta upe tāua tele ma o se a awhianga. Ia po o se ngase fo I olo a whiel whaitau miliona o whanau matangata mātua I le lalangi. Taltone au fia fo I malenea tunu o New Zealand. I o le ADHD. Fia lava lai whailo ato le ua mātou whaatasi. Masui o le au onanga le Cam Specific. E whaamatala ma waiso tātou mālamalanga. I lea fo ia a whianga. Ia I tātou Polokalame o le Soifua Mālōlōina I le nei tai au. Tā lofa lava ia whio mai ma lo lava soifua ia te autou. Malo fo le soifua lau sunga Savelina. Whaatalo whatu fo I le pūlenga le Samoa Capital Radio. Whaapea le au whainga luenga. Ia, whaatai lava mo le awanoa. E awelo nei tangata whaatau paa. E whai masui o le mātou au paa le nei tai au. E whaatalo whatu ai. I le mamalo Samoa lo maua mai le whaasalaunga le Samoa Capital Radio. E whaatalo whatu fōi au na le atua o loo whaapea o na tawasuina le I powai o le ola I so se whatu whaitaulanga I te tonu o Aotearoa nei. E whaapea o lātou whatutua. E whaatalo whatu fōi ta mā matatua ma tina matatua. O loo whatutua o tausi le mālosi o nuu whaapea le whanau o loo maua mai tātou poto le Polokalame le Samoa Capital Radio le nei tai au. O te whaatalo whaatu le soafa man mālo Jesu Keriso. Ia, whaatai lava. Mālo. Ia, o le o iei fo I maisi sui o tātou o nanga. E le lei fo I ona o le ua whaisi lewa ta tātou toe mafuta lea. Tal tonu fo I o tau mate mai tangata o lea fo I le au o nanga lea. Ia e ona o le ua tau wa fio mai. Mana ia fo I le whaalau I loa o tau sunga. Ia le ngata I lea o a o tau matawhai oi o loo whaatino I tutono le au o nanga le Cam Specific. Ia ma whaalau I loa fo I. Po lea fo I le au o nanga whaamole mole. Ia, whaatai atu lawa lau sunga Savelina. A toni o mai se taimi o na sauno atu la ia o le sunga ia whaamatuainu ngā whatasi iupeli whaapele uso ia mersi. O le matou o mai le ne oi o lo ingo o whereni musoi a whamasanga. Ma o au le tamai tausi soifua. Po le registered nurse I tono no matou o nanga. Ma o matou e ma te ngā lulue I le Pacifica Camps, po le Pacifica Child and Adolescent Mental Health Services, I te tono Poroa nei, po te tono Wellington. Ma o le matou tautua e kapai matou le mai mira ma e o atu I peka peka. Mai matou te ngalulue ma whanau. E le atua le tausanga e o I le talawau e se furu walu tausanga. Le mātutua, mau lātou āinga po lātou mātua. O le mātou au nanga fo, e lalo le pūlenga le whalimai whaaitu mālo a Wellington nei, po le Capital Coast District Health Board. Tai lava si. Malo. Ia, malo an soifua e lau fionga whaamatuainu. Ia. Ia, tālofa lava. Ia o lo ingoa whaamatua inu ngā tasi peli. O lo nuu I Samoa o wailutai, lufi, sa talo ma sapungawa. O whanau I le whalamai Pulikonge. Wa o le social worker o pa Pacifica Camps. Ia, whawhitai tele lava. Malo. Ia, malo soifua lau fionga, mercy. Tālofa lava, malo soifua au whaafonga mai le nei tai au, tālofa Samoa. Ia olo ingoa o Mercy Brown o te sau mai nuu ai a mana nai ai Samoa o fastotai toa mua masolo solo. Ia o lau ngā luenga o le family therapist po
wa ulea e whaatala ngā lulu e whaatasima ainga e sueina mai loina pe ai se asle mea ua alai ona au mai ia tamaiti po o tatou alo la iti lea i matou au nanga ia e tele lava ina au whai ngā luenga ma le ainga atoa. Ia whaanga whana ngana Samoa pe whaapea e ainga Samoa o mai ia ola ngā luenga na. Malo, ia, o lela ua no fasilafia fai le au whaafonga ia au tom tawhai o i tutono le au nanga. Ia e se ito e whaamatala nisi o vaenga tā ua. Ia po lea fai le mata upo lea le a outou talanoa ia i le nei tae au. Ia, maua lea vanoa e whaasoa i le malo lau whaafonga. Ia, whaatai atu lawa lau sunga Savelina. Ia, o se tūlanga po le condition o lo whaapeo, ona mātou fia whaasoa i le nei tai au. O le ADHD, po lea na tā ua lau sunga, po le attention deficit hyperactive disorder. Ia, o se taimi whaapopo mai ia i le sunga ia mercy marituangana ia whaamatoa inu le ai o se tasi lea o tūlanga po condition ua abea ma ua mai tauina le whaatupula ia o numero tamaiti o lo whaapea ona refer atu mato au nanga. Ai o se mai suenga sainisi o se tūlanga la bea talo o le mea ta o le neurodiverse o no winga e ese lava le waia ina o mawhauwhau o le whanau ma iai e winga fo i lea o le mai tau o telo a tonu e iai mātua tele ia winga o lato mai tau ina ma whaapea ai o le tamai titila o le matua i whaalonga tā ma o la vale le se whaalonga ai le o malamalama mātua e iai le tūlanga e leina whaapea e le mafua anga e leina po le pongai foi e le ona whaapea ia winga o le whanau e se whaapopo te pea ia le uso ia mercy ma whaamatua inu. Malo. Ia, na sina whaapopo ia e ta o whaapalangi o le neurodevelopmental condition pe ona tā ua e le tina ia Ferini, o le difficulty with brain development. Po le mawhatia leo le ati na o le whai ai se i tulou lava wa o le brain o le whai ai le wha Samoa. Ai o le tuainga condition fo le nei fo ia fia ai ia tamaiti. Whaapea ma tangata mātutua. E le whaapea na o tamaiti ia mātou te whainga luenga ai. Ai fia ai fo ia tangata wa mātutua. Ia, e tusa la po le e taimi mātou tatanoa atilia tua i mele ta o le inattention, po le hyperactivity, po le impulsivity, po le tuula whaapalangi lata mailo na winga. Ia o le difficulty focusing, o le tamatisi vai le whainga tā lava ona wai lona nganga po lona loto i awa onga ia po le fidgety tamatisi fo ilia pe e le no fo le lei ia male act without thinking tamatisi fo ia hanu le atoa ele o mafau i lana miola fai pele lei ia sina sosoani atuna Mano, ona o lea ona o whanonglongo atu le saunanga a Ferini. Ua o whaatupula ia i lantou o atu mo le o nanga. O le fesili lai lo mawhau. O le mea o lea whatu i loa, ma tātou i loa e tātou tangata. E ele whaafitau li whaapea i le afianga. Po le wala ina to a tele o atu. Po le mea o se afianga, po se mai, tauia mai se i tau whaafai fiai. Ua whaatatele ina ona awhia i tātou tangata. Po whaina mose whaupoponga i le vaenga. Ia, whaatai lapa Savelina. O lea lapa le tūlanga. Ua mafua ona whaatupula ia. Ona ia u lapa ia malo mawhawhau. Ua tele ia le social media access. Wha lea ua pe o le Facebook ma le
TikTok ma Instagram o whaapea ona mawhai ona maua ia information po o ia e winga i le mai o le ADHD whai ngofi e le tato tanoanga le ni tai au tato whaangaina i le upu mai ina ia whai ngofi e ona malama ia le mamalo la tunu o whaapea ona whaafonga mai le i le ni tai au ona o le whaangaina le upu mai e whai ngofi e ina malama mai le tu whaapalangi e le mana i le whaangaina le upu le mai o se mea o lui tau o whaapalangi peise mea lui tau ia soifua le whanau au tupu ai o mai se taimi ona matou talangola ia o le ona ta ua e le usa ia mesi e vaenga e tolu e mata i tū lava e mātou o winga e wa aia mātua a tonu to telo mātua po tamati na o lo whaafonga mai nei tai au o lo mai ta winga e se ia tolu e au tilo i lava mātou e whanau pe e prefer atu na mātou o nanga. O le pe ona tā ua le usa ia mercy. O le hyperactivity, po le tā fiti. O le lack of focus, le mawhai. Apa e se whi au e whai. E whai atu le whi au e whai. Pena le tasi loa mi nute oso e whai le simia. A le e wha mai a le whi au ni whai. Ia o le simia o le mawhau mumua. A le whai a se tonga fitinga po pe fai se winga fo idea ia o le o mato mai o vai ina e vai nga tolu mato te tata noa a tili dai ia mana fo ina tu leva no le fa amachala I fa lau tele a tili vai nga ia o to ta pena ia ni tai au Tuloa Savelina, my Samoan's not the best. They're fine. Yeah, I think with we touched on hyperactivity. The kind of things we see will be they can't keep still. They try, and the way the mind works is that they just got to keep moving. It's hard for young children with ADHD. What we call ADHD traits to keep still and to when we see that we think they're either naughty or moving around too much, but we got to understand that it's part of their brain development, how their brain works. Not se whaapopo atu le saunoanga le tuanga ia o le hyperactivity pei whaataita inga le mai tau wa to telo tato tangata Samoa e o le lotu pe a tonu e le o Samoa whaamali atu I si atu Pasifika o lo whaapea ona malamlama tato ngana pe o to e lau ma tu waru ma tonga to telo tato tangata Pasifika e o le lotu tele lau e mai tauina o ngai tamaiti fo ia fiu nai mātua e whai atu nofo file mu ona o le whai le lotu ai tafi oto ane I oto ane ona oso ai la I o le langona I tai mātua ma o ai ina whao o lima I le whanau ai ona o le malama tato ia o winga lava ia pe ona tā ua tuangana ia whaamatua inu e le mawhai e whainga tā I le whanau ona o le lato mawhauwhau it's the way o le tūlanga o na whaapea ona o le whausi ina o le mawhauwhau o le whanau e whainga tā ona nofo lelei oi ona nofo mau ai le minoi so ia na sina se soso ani atu pe o tamaiti fo ia e whai mea to tope ai le mawhauwhau mua ai e tau tala ma wawe o na whaia se mea e au noa man mawhauwhau pelelei lea mea pelelei pe I uina
lave ai o ia, o isi tamaiti pe e whaasa, salave i tala whaangale te ia le pe lai tala noa mātou ai oso at whaangale whaisa na tala ai le i mawhau mua po se ami o le lei lea i whai po se me le lei ia i to tonu o vasenga o isi tamaiti e wala au solo i to tonu o vasenga e pe mātou o nei lai ia onga e mau te observe ina ia se tamaiti ti wa whaasino mai whaapea o lo mana o i se ilo pe maua tamatiti le ADHD po le attention deficit hyperactive disorder and mato o lo le aonga e te longo fia le tamatiti vale o tau ia yo no winga whapea o tamatiti vale te vai atu o so ai le sipito e le whaia se mea aonga tala noa tu le tamatiti ala nai alu whafo to e sauta tonu e ta oto ilunga o le kesi e le o whaia nga le aonga le tu mai le whaia aonga wai le ma whai ona focus po wa tio vale lava ia ona winga whaalia offering. Malo, o leo te mawhauwhaua mo lo o ai ngai le sa tamaititi ai whainta ai o le aonga sa o le lai te tōtano te mawhauwhau tamaiti o le aonga sa pe sa tamaititi whaapea ai ona winga o le whakasili la o le alenga yo inga ta Italia o le whaia whataita inga le whaia aonga sa wale e mai ne tamaititi ta te le iloa whape nā fo i le matua. O le alenga i o inga e whaipe a whapea lai e wa aia se waile mwhaina mo tau taimine se isa usosan mai o iwa lava lo tō mai malo sila pia i le tamaititi. O le alenga se sosani o tō ia mātou o lea a loa mai i le tau tala noanga e ine winga whaapea le tamaititi lea o te mawhawhamu wa aia i tono le po le aonga sa ia po fia lawa tono lotu. Ia, whaaftaila pai mo le whisiri Savelina. E iai le mato numero. Ia. Ona, o tātou Samoa, e iai le tūlanga le pride. E telo taimi. Ma e muso fo i mātua e whaapea. E whaasao atu e se sima tua lo nalo. E a whaapea o iai so popo lenga e se alo o se whanau tonu to au lotu. E iai na mato numera e mawhai ona e vidia tuai o wau se lau. E free le numera lea fitu lima iwa, 555. Ma e mawhai ona fesili mo le mato pule po le mato tai a William Heather. E mawhai lawa on anonymous lau bili atu pe le ta ualo suafa. O le mafo anga o le si mafo anga wale na whaapea e maanai le mato mai e whaalau i loa le tūlanga lea. Ona o telo tato whanau Pasifika. E a fia pe a bea ma whaafita uli o lato o langa o ina i to tono o a unga ia le tūlanga le ADHD. Ma ai wai to a telo tato whanau e se maleata mamai. Ai a whapea e le mawhai ona nofa le leite tono wasenga pe ne mawhai ona focus ma tau lai le mawhauwhau i mea onga o lo whapea ona watu e whaia onga pe ona sau no le usa ia mere impulsive fo ilea e le umatu talat whaia onga ai oso mai ona avela ia ma whaafita uri ia e iai la ia pe ona tāua, e afungi, e ia o le mato ta ia wili, whaapele tuangani a whaamatuaino. O ia ia so le e o ai I Wangikura School I Porilua, ma Corina School, ma a whaapea e iai nisi o mātua, o iai lato whanau e o ngā lata ane I ea o ngā ia. Ia, mana ia le, e mwhai whauruna o e whai e pesili, e wingan ADHD, pe a whaapea e whia mala tili.
Malo. Wa na o sina whaopopo a whaapea peina e tā ua sta mai titi la i rea o ngā sā. A whaapea la o oiol whaiaonga. Ia. Ia mana ia lava a whaapea o whaali winga whaapea o tamititi. Ma ia fwoi alta tal noi mātua. Oh, ia. A wa whaapea vai ato awa ula vale tele tamititi o re no fule lei. E mana ia alta tal noi mātua pe apa avesi tamititi avesi aki. Wa mwhaiana ave le GP. Ia. Ona a mai rese whaasino ia mātou. E mwhai fwoi le GP ona tala noi mātua. Ma wawa ai a whaapea wawa atu le GP oi. E mana o mia le sosoani mai a mātou. Ia e whaasino mai la ia le GP ia ni mātou service. Ia, tasina awala. Wana tātou ola mai lawa tātou ia ta ilo la iti ile au fie ia whamutua inu wala ila iti. O tātou lin tātou ola a mua ui sa mua. Ile ia nā mea an tau ula valea ia pe pālpo ia pe. Awa pe ole ula vale. Ia alea lai ele o mai loa isi vaenga whaapea pe ono tau sauno al nei tai au. E o ala isi vaenga e tau te whinangalo e wha lau tele a tili ole nei lava mata upo. Ole si me pe ona o ta wale le numero fai ona bidi atu le matau pule po o le sunga foi po o a unga foi o lo whaapea ona siasi ai i aso le vai aso e ma fai foi ona o atu le matau ofisa o le matau ofisa e le senta po li lua o le BNZ Tower i le level 3 po le whonga whantoru o le tuatusi o le 14 halves in place. Yeah. Ia, i le polua e whaasana i male awhai e ienisi e masani ona tau mawhai le whane intia whai lea o le Curry Village. Ia o le mato building po le mato office e whaasana i male Curry Village. E au tafa o le Kmart o le mōli i polua. Ia whaafai ngofia i le ona i loa e tato tangata me i eni mata ofisa. A wa iai nei mātua o sa ua atu lawa le ofisa e whaafesili. Lele. Ia. Mana ia. Ia, on se i tāse tato pese se i vai foi ia nā toi whaawawai leo tato tananoanga nei tau, ma lo lava lon sa. Ia pe ona e silfia o mātou talano atu ma le Pacifica Camps. Ia talanoa fo i le vaenga o Polokalame ma la lātou fo i tautua. Ia mei se fo i le whaamanga o lea fo i a fianga a fie ia whanau. Ia po o tātou fo i le vaenga leo le ADHD. Mana i lau tau whaasol nei tae au. Tono mo i lātou to am whai ona maa wama whaafonga fo i. Ia masila fia fo i lea to ai ngā whaafita au lea fia tātou tangata. Ia le ua mau lewa noa tātou te whaalongolongo ai. Ia i lātou o lo i fo i to mai. I lea fo i matata. Tātou toi fo i ai tua le vaenga nai whaamtalatala ta i tasi vaenga i tauna. Mā tau e mātua a inga. Ia po tonu fo i so se mea iei whanau. Ia po so stangata fo i. E mana i fo i o te loe tele vaenga ta i tasi e le i umanau ili mai o I am Mercy ma whirin. A tonu e whaaftaila mo fasili Savelina. A tonu o le mea e whaingo fia na matawina e tato tangata Samoa o le difficulty focusing. Numela tasi na o le fidgety, numela lua na ma le act without thinking. Pela o not focusing, whainga taeta mai titi o na whai ana mea onga wa wale ma whai eno na mawhau o na whaafso type o se mea whai ngofia le mea lea pa se mea whai ngata e le ma whai eno retain e na ia information ia whai lea o onga o le difficulty focusing lana o le fidgeting Rennie fidgety kusa o le fidgety kusa e le no fo le lei e tā fiti solo ma oso ane i le no fo oso ane tango atu i lea ta mai titi pe tu i lunga sapali i whafo. O winga ia le mau te mai tau wina i taimi mau te o e whain mea ta o le school observation a wai e le whaapea na le whaasino mai lawa le whanau e fia mana o mia le su e ina mo le ADHD pe ona
ona whailo la i o tōwhitinga, e tele lawa matu susuenga pe o mātou ia. E mo te o whaile school observation mō ta maiti i lalo mai e lei tutono korisi. Wa ele ma fai ona matou wo tono e fai school observation e tono korisi ona matou te popole e tulanga wo o fo e tala wau fo ngate la tutupu ai le ma se e fia mana o e lua tu se e wa aini winga ko e tono ma le sime o matou e fai ona la to fa atumuina ia matou questionnaire o ma whai lawa lātou, o na tali questionnaire. A le whanau la le lai, ti le whainga tā lawa ia lātou, o na whaamatala i o lātou winga mo lātou o whalangona po o mawhauwhau. Ia o nei tamaiti nā le mau te o tono au onga. E whai le mātou school observation. O le ala a whape o mau mai la tamaiti a le utou i loa, o le ale tonga fitinga e whai e wale wa e tā ua whireni le tonga fitinga a o le a fo ila le isi tau ngā luenga ma le tonga i o ingai whai e iai. O tonga fitinga e la bea i whala au. Ia. E o la u tautalanga i whala au. O te whia tā ua lawa le se tasi o whaafita au li o lo whaafainga tā ona refer tuai pe whaasino tuai le whanau i le mātou au nanga. Ona o le upu mental health. E tele lawa na hiloa e nai mātou whaapia. O ia le la refer lo walo i le mental health service. Ia e pei e sau lawa i le mawhauwhau le taimi nā whaapia mātou. Oi, e whaapia nongo minga le hanga leo do se au tama. O le mawhuanga e leina, ona ta o le mental health service. Ona o tūlanga uma. E mawhua mai le mawhauwhau, o le mawhauwhau, na te whaawasenga ina, o le mawhauwhau, na te sostoani ia te tātou uhuma lawa. O le, ia ai, o se tasi o whaafita au leo o whaapea, ona a bea ma mea whaafainga tai, po o tūlanga whaafainga tai, ona refera tu le whanau, ina mātua o onanga. O le popole leo mātua, ina i te ua liki fo e whafoia lato information, po o lato whaasoa i te tono o le community, confidentiality. O mātou, e tā ua tele ia mātou, le mātou a onanga lo whai i le tātou i tātou tangata Pasifika. Mai tā ua whai ia mātou, le mātou ngā duenga po le mātou role o lo whai. Ma e ia taiala po o guideline o matula whono lo whaapia. Ona taiala ila mātou ngā lulue i te tono o Wellington, i te tono mātou ngā duenga. Yes, ni me fi whaapopo leo se amrisi, whaamatua inu. Yeah, to low again, I think with confidentiality, already touched on that too, but I think consent is another thing too that goes along with confidentiality. We have to get consent from families, and this helps to provide the safe space for our Pasifika families to come to our service and to feel that they can talk to us safely, and we provide that space for our families. So that's a reason why confidentiality and consent is huge. If families don't consent to what we can provide, that's okay. But I think we want our families to know, our Pasifika families here in Porirua or Wellington, Kapiti, that we provide that space for all our families. Te lava. So sa tamaititi lava tamaititi pos tupulanga talavo e whaasino mai ai mātou ai mātou tele i whaisa mātou whontanga mua male ainga e iai pepa e umana saini e mai elmo mele o whaatanga o le consent e mawhai e mātou o na mātou ngā lue whaatasi male tamaititi male ainga a mātou ovo i lai i a onga e whai mātou observation e a maile whaatanga maile ainga pe mawhai o na mātou o le aonga e mātou te leso o na whai alawa se mea
e au noa ma le whaatanganga mai le ainga e tā ua tele la mātou ngā luenga. Ma ngā luenga whale mai e au mai le whaatanganga mua mai le ainga. O le tamaititi po le tupulanga talavou e mātou tele i o le aonga. A mātou o lai le aonga e tau iai wa umana au mai le whaatanganga. Mātou tele a vea ni whaamatalanga e winga i mātou fo isu enga i le anga i le aonga. O le au tua mātou i au mai ia information mai le aonga e au mai ate i mātou e tau mawhai o na whai e le mātou i loilonga pe ua maua le tamaititi le ADHD pe le ai. Malo. Yep. O ai si vaenga o toi wha popo i lea fui, tonoanga nei tau? Ia, toi fwoi la wala o tau la il tato tanoanga i lau pisili Savelina. Po le ani tōng whitinga. Ia, pesa i o le situ langa le e abia malu i tau po o whaafitau li po o mea fo e abia ma barriers i mātua e refer to le whanau. Ona e popole nei te ua o whaainu whala au. Ia. Ai o mato fo mai e le whaapea a whaapea e pei ona sau no le tuangana ia whaamatua ai no ma mercy. Ma leo soi ha mercy. E mua lava ona whaatatana noa. Ma whaailoa iai. Ia unga whala au ai lei ma tu iai lava noa e tu lava mato fo mai. Lava noi ainga e o ese ai. Ma oi ma fau. Pe mana na o whaainu rato whanau i whala au. O le whala au la ia, po tong fitinga, e sosoani mo tūlanga le ina i mwhai, ona nofo le lei e lau walo i tutonu a onga, ma mwhai, ona whai le leia ia mea onga, ma mawhau mo moe, ma sosoani ina ia whaapea, ona mawhau mo moe, ai le i whaatino, e se amionga. O le si mea tā ua, sa whaapea se ua ngalo e toi fo i mai lava e winga lava i tonga fitinga sa ele mea na ufia ta ua se whaapopatu le mato au waa ona toi a whapea o atu ia vatista mai titi po se alo fo i o le ainga ia e whaatatala noa a o whaataritali la e le i whaia le mea le ta o le assessment po le ilo i longa. Ia kurupu fo ilea e whaatala noa ia i mātua po niso le ainga o atu ia vela kurupu lea o le Incredible Years. Manisi fo i kurupu o le o le Triple P o kurupu nei po menge ka o le parenting groups. E whaeloa atu e fwoi mātua, mo e fwoi se awa onga le lei mai mātua. E whaatatauna i le ula vale o le tametiti, pe ula vale ngai lo le fasi, ia ave ia inisi matafa ioi e maua mai le kurupu lea, e fe sosoani ai mātua, ia awa ene o so tele le ita o le mātua, masa ona whaile tametiti. A iai lava skills e maua mai i kurupu nei, e fe sosoani i mātua, ai le i whaia ia le whai unga le fō mai lea pe maua le tametiti le ADHD pe le ai. O le tāua o le whaatatanoina po o le whaalawiloa o le tūlanga o le ADHD. A wā a le tonga whitina e o ai isi tūlanga pei o le popolenga po le po le anxiety a le tonga fiti fo ila le anxiety ona o le tūlanga o le leto fialu o lo walo i le aonga a le fialu lo walo ona o le ita i le mātua ma o le whao lima i mātua a na o tatu sila fia umalawa o to tono ni usila e whaasa i le whao lima po le fasi a pe wa ele hai masese o tato o le nātura lawa tangata o le ita i pe a whaapea e wa ai atu e le whaalongo mai le whanau i a te tato mātua
Pela ona tā ua leo sa ia Mercy, ia nisi o kulupu, e susuani ave I mātua I me tutia. E fo la lesi matu kulupu le run, au sionga ponga, e se na o mō mātua, e mō mātua, o lo o iei lato whanau tono la mātua o nā, e ta o le tuning into teens. Mō mātua e lato whanau le bāo le se funu man se fuwha. O le tuning into teens la. E abe I mātua me tutia ina mawhai e. Ona lato mai tau wina le taime a matai. Ona o le itai a te ia. Ma whalawilo, ma toi tau lai ai, ma sosoane toi tau lai ai. I taimi o tuptupua e ai. A o lato tuptupua e tonu o lato aina. Ma le awhiango o le awala sa whaapea. Ona tausi ai lato o lato mātua I le awala ua whaapea fo. Ona lato tausi ai lato whanau. Ia, o ngā e inmeta o le validation po le whatawa ina o la ngona o le whanau. O se tasi leo o metotia e le ai o le anga o leo o mai fo ini usila ma o whainga wenga tu tono la mata o nang. O te lei loa le meta o le validation ma o le e whainga tai e te au ona whaongai la whanau a temi nei o ia ona sa o tupua e you know tātou sa tupu ai e ele upu foi le fa mo awale baby ia fa ta mai ti me wa ki le fa longo ma le lo le kausi le ba ia ai lava e fo ka kwanga upu fa pe e sui le e tu mal fa pai e sui lo na fainga ia e ma fai lava ona suil a wala e o ia le whanau. Ma e mafua mai ona maua le taimi e o ai le whanau. O le tato maua le o le malama anga. Po le meta tia e mwhai. Ona tato I loa le taimi o la hauso le ita. Ona whaapera I o ia o te tau o sawari ese. Ai le atu le lipta tau po le o se mea po o ta atia I. Ia, po le whangu po le se e pai. Sina whaapopo to tele ia tamai tim tupulanga talapa o whaasino mai a mātou o ia o isi taimi ele a whaapea mai lorfo ma e maual tamai titi po tupulanga talapa o le ADHD. Ia ona whaamatala nona ia e whaamatala au idi ele fo mai ma tusi me lungo le poa. Ina ia whaamala malama I le ainga atua. Po ai niso le ainga wheo atu ei. Pisa o se awa o ngā le anga I le me walai ona ave ia le diagnosis I le tamaititi po se alo fo I le ainga. Whaamalama malama fo mai nei mea uma. Ia ona uma lole ona whaapea mai lole fo mai ia o le tonga fitinga whaapea, o le mele whaapea, ia e le fuala au, ia o te lo tātou pe ona tā ua mua. Le mana o fuala au. E ai ainga le mana o fuala au le whaapea la mo te fosi inga. Okay ia. Ai le taimi e toi o mai ai. Ona o tupu e lava tamitisi. Au le anga lava le a onga o le mawhai lava na ia. Ona wai lona loto ma lona mawhau. Ia o ngai e whai I le mele a o ngai. Ia. Sina whaapopo atu na. Malo, ia. Te lua le whaingo fia mo mātua tonu. Pai mātua mwhain whaafonga mai. O wa aia ni a unga whaapea. Ia o lea ua maua le awala mwhaiona a mausina whasosoani. E wala awati au tonu mera lea. Ia e pangalea o nei leo mwhaiona o atu I toi o pe o le tātou talanoa I tua le mwhaiona o I le Hutt Valley. Ia ai mo tonu lava ia I tono porirua, ia whaasolo atu Wellington, mai si vaingan tau ta awe kapiti, o le mawhai na wala au le la tonu mera lea, pe a whaapea o mātawina ia ni aunga, ta awe o ni aunga, ina ia whaingo fiona o na maua le tonga fitinga, ma le sosoani. Ia matau mamao mai ma le fasi ma le sasa o nei whanau, pe a o tūlanga na whaapea ai wau la vale, ia ele lopo i eni a fianga whaapea. O tele loa po mo faiona wana mo mai sef so sani I se fesiri whaapea. O tātou te anga I lava I le I tua atu. Ai le I o le tūlanga o le
prevention. Ai le i o le to inga afianga le o le mafau le tamai titi. Ia pe maua mai pele ai ia e le afaina le ina ia awaina i o isi o ngā whaapea le tūlanga o nei whanau ma tātou o malava. Ia ai po ani si vaenga mwhena tala noa i ai le i o atu le ile whai ungon tātou tanoanga. Depression. I guess with depression, it can also link with ADHD. Also, what else comes with ADHD is anxiety, things that Foreni had touched on too. And with depression, the kind of the things you would see would be the low mood, will be maybe someone non-verbal, don't want to speak anymore, or some talk a bit too much. But I guess with depression, those are little subtle signs you see. I guess I'll get Mercy to add on to that. Depression fa Samoa ina lea wa telen fa Samoa e mātou i e whenga luenga I le health. O le whanonoa lo loto wa you can be sad and whaion tato whanonoa pa ese me tupu. Ai depression I o si di atulo whanonoa pe o lo loto telen whanonoa te tau ona sa ilia se sosoani mai le tu lea mātou mental health. Na sina whaapoponga tūlava. Pe ona tā ua le tuanga nei a whaamatuai, no whaapele uso ia Mercy. O le sota inga o le depression. O tō tera ra whanau fo I lea e le mawhai, ona maua le ADHD, ma a fia I lato a onga. E o e tūlanga fo I lea o le whaanoa nolo loto, ona o le popole o ta fefe o a lo te alu lea onga o mātua le whaapea lo te le lava le ia o onga. Ona a beale ma mea e nofo I le tamaititi ma whaanoa noa ma ona o le tutusa le naunau ta inga mātua ma tūlanga o le whanau tutonga o onga ma o le tūlanga o depression. Ia a tonu e se taimi ona o le matou o vaenga fo e nisi o matou vaenga a tonu ruso ia Mercy ma nisi o matou vaenga e o le ao mai e toi tala noa atu I a November ma a tonu o la tala noa nisi o vaenga e so tai ma le ADHD po o mai whaafai fia e le tatou tanoanga I le nei tai au e maua le whanau pe a whaapea le tonga piti ina le tūlanga le ADHD. O le si mea o fia whaapopo atu o tā ua le uso ia Mercy ke whala au o la o mata whai oi I to tono le matou o le awhingi I to tono le matou o nanga o le monitor po le wapa ai siaki ia le mamafa o whanau ma siaki le blood pressure po le toto o le whanau wa amata o na inu whala au mo le vai aso tolu vai aso whato a amata ai tonga fitina o whanau ia e inu whala au o whala au ia e inu ai mo le tulau po le o langa atoa pele ai mana ia tele fasili ona o le wo pa u ia mato I le mato sau ni ngā nafi sa mato tano tu so whala au na o le time e mawhai time I lava le alwe le a onga po le time fo o le mana o I matua e inu pe awha pe whai taalonga le stone hai ai le inu time uma e le pe o lisi whala au pe o whala au tutu maulonga e te tau ona inu I aso uma e na e mawhai ona ausia le mea ta o le therapeutic label ina ia mawhai ona monitor ai pe tonga fiti ai fo ile mo lunga le toto e le fa pe nala e te tau a fa pe e inu le aso o le susu enga la basa e nisi o le chemical po le vaila au le tono fala au e te tau ona alu estimatino tamaititi I le end of I fo ile pe a halo fai fe au vai po le fe au mamau I le po ai le I o le siaso mana ia o nei mana ia lau manino le vanga le wai whaafonga mai nei isi mātua pe o ile po le mea la a inua ia a tonu pe o le mafuanga na lei ona
Pe e momusu isi fa pe ole a fa ia le o langa atoa le o lau manino. Mana ia tele le fa manga. Ia ina ne o le sai isi tina sa wala o mai toi ta o al telefoni ia e ta ua la vaenga le pe ole nga fo ile tau longo le ila to fa fonga mai ia e toi fa la ulo tasi an tau numera ia man tau tu atu si foi faingo fia tau no o atu ia fa tai la Savelina ia o mato numera o le oval se lau fitu lima fitu lima ma o le mato address and fai fo e pe ona ta o le taimi o sola ma fai fo e ona e asi atu la mato officer o lo o le BNC Tower ele level 3 po le fona fa todo ele 14 Harson Place e Polilua e au tafa le Kmart pe fa sanga i Marikari Village pe a fai te via e tau sami le kare intia mana ia ono tatou taimi e se o le amanua mo stou saunoanga e mane fo e mai le fautuanga mo tangata ia whaafonga mai e ia ni awhianga whaapea i tono ainga. Ia, ua na sina fautua lava a whaapea e ua o tau i loa po i se isi o le whanau ua tau whaapea o whaali mai o na winga o ngā winga whaalia ia pe o tala noa le whaiaonga po popole fo i le aonga i lana o aonga wa o tasine nai tu a pe popole le aonga fai lava tala noa atu le aonga ia auto ia nesi mea e mawhai lava ona o e vai le GP e vave ai lava ona mai le si whaasino mai a mātou pe a whaapea o le GP ia whaftai mo le avanoa alo ia mo le atu whaftai te le lava ia te utou mo le talanoanga nei tae au ia o nai toi mo le tatou whiloa inga i November ia tono la whaalau te le atili mo i la tau fu mwhena whaafonga mai ia tau tua nal numera na o walu se lau fitu lima fitu lima o walu se lau fitu lima fitu lima ia a whai e te mo mial sosani i le ngangana ia le tau whaafonga mai sunga ia Fereni sunga ia Mercy whai ona e fisili ia i mo la ua ia matala noa i se mta upu e te fia malamala maatili ai tau langa le satano nei tai au ia manu ia tele lava whi au mga luenga o tau nei aso ia mai se foli tau tua o lo whanga solo le Pasifika Cams i tonu fo i o Wellington ma lo lava whaftai